Evo, počinjemo odbrojavanje, to jest da vidimo ko će proći. Ajmo, Hrvatska, Srbija. Dobro, to smo znali, da. To smo znali. To se očekivalo. Druga. Ajmo, Hrvatska, ajmo Lelek, ajmo. Idemo jako, Balkan. Ajmo. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is Finland! Dobro, i to se znalo. Bravo, Finska, top. Znači, nastup. A tu je gore. Ima gore, da. Ajmo, lavina. To se znalo, naravno. Šok? Qualifier? Yeah, Šok? From the artists representing. Nećemo proći. Crna Gora. Moći. Hrvatska prolazi. Vi hoćete. Ne. Nadam se. Ajmo. Daj reći. Sad je previše. Ajmo. Balkan. Crna Gora, ovdje tego preko nešto na televiziji. I to se znalo, ali opravdano. I've got some very good news for Lavina, ajmo. Moldova! To se znao, to se očekivalo da će proći. Top countries have already qualified and we still have 5 spots. Imamo još 5 mjesta. The next finalist is Nemoj opet. Israel! Očekivano. Ali, ajmo Balkan. Place in the final for the following country. Come on! Estonija ako prođe, onda smo. Serbia! Thank you! We'll see you again on Saturday. Ajmo, znači sad mjesto. Ajmo, Hrvatska. Nemoj sad, Hrvatska. Hrvatska.
Croatia. Croatia! Ovo je previše stresno! Qualify for the grand final is from Sad se ne brinem, ajmo Crna Gora. Ajmo Crna Gora, Crna Gora! Tamara! 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 Come on. Ajde Tamara. Come on. Lithuania! Još jedna Litvanija koji je bio ispod, Litvanija koja je nije, kad je on... Još jedna, ja mislim, jel? Litvanija i Belgija su bile ispod, znači, kvote za kvalifikaciju. Saturday's final still in the race in the name of their country where the artist from. Sad... Ja mislim da će Portugal. Oni imaju dobru prođu u finale. Od svih ovih ostalih. Portugal, Ali ja volim Crnu Goru, znači Tamara... San Marino, and Tamara je imala odličan nastup. Tamara je imala odličan nastup. Znači, Idemo, da. brutalno. Idemo jako, ajde. Tamara je imala odličan nastup. Znači ovdje je publika reagovala nevjerovatno. Ajmo Tamara. Ne, Portugal, da. The 10th and last finalist tonight is from Poland! Poljska, totalno opravdano, također se poboljšala nakon nastupa koji je brutalan, ali Tamara nije prošla. Ja ne znam. Tamara nije prošla. Tamara nije prošla, ali mogu samo da kažem, ovdje je bila fenomenalna reakcija na Tamarin nastup. Nevjerovatno. Dobre ljudi, hvala što gledate ovo. Ovo je previše stresno. Kad sam gledao sad preko televizije je bilo stresno, a ovdje je nevjerovatno kakva je ovdje energija. I idemo da proslavimo sada. Ajde, vidimo se nekako. Ćao.